Dan Chomosho MP wa Kazo kandi omumba akozera ha Radio Western wabira y'umugenyi mukuru aha mukoro go gukirweho no muhezi wa mukuru wa Vision Group Gervase Ndianabo. Aba bahirwe birabo kandi basimerwe ahabwo umusinge muhango gubasigireho kandi uguherire Radio West kugumizamo no kurebana tukashemerwa ibibuga cy'ezi yanagambe birahuri by'abandi bayatire football ne bitarabere so kutubijwe ibyo turetera okushemerwa wabarira mu byekorire abantu bagikoriyemo ibyo byokandi bukuru twe honorable Dani your worship Kachebezi n'abandi konka beyond ebyekorire aba bantu bari aha mu bintu minone program zayo n'umukimanyi James Tumusime Makama wigongo Karcho Center gambira abashikira ha mukorogo ngo bakatandika Radio West bwa nyuma yo kureba ngo hakaba hariho bwetago ubwo kuyamba umushwekeki bakandi ndasubira amahirwe agakonzega bakandi ndasubira ibyoshobora kumufata babo bakandi ndasubira ibinjara yo kwitegereza ikintu cy'abaturage. Robert Kachebezi meya wa Mbarasite no mumba akozere na Radio West kandi ashikira ha mukorogo. This is very important. Ate byo kurya nesete kama banja kunyire ku rwamba miliyoni nyoma ku nati irase munashashwi Hamayaga Dickson bariyahawe na Ndinda manager wa Radio West asimira batandikire Radio West ahabo umusinge gubatireho kigihuherire ku maremya ya Kejiyona namba yo kubanza itwe invite credit kugira ngo ninyebembera radio nambe n'umurigero konka opana mbeme n'umusinge gwani mweregezo mwasigire matera. I did a very interesting 10 years at Radio West. One of the achievements was delivering a mayor. We delivered an LC5 chairman from Tungamo, and really have turned out to be very high caliber people. Radio West katandika mu mwaka gwa 1999 kandi kagurwa Vision Group mu mwaka gwa 2008 bitizoberi abaneja guze myaka 2005 ukwiheza hambeho gashakwa Abdukari Musengendo.